Yembiri Punamakpu, Sharatchandra Saban Peak News ki Manung Taram no Serigasi Manung topic say school van price hike high should the name of the Maruina Masi who's second and another pipe day. School say Mamanga say Shumkanbada, Kopit Kakarigi, Mamangi, do I do them domale, Mayam some happy with the Maruina parents singer, Hybira Posse, school Bahangi, Angang Pubugi, Barasi, Kangin Hangakre, double hanger Patunga, we have you of sing. Machine Maramo Rakanda. Local daily papers singda school service tawriba bhan singna bhara lobada yengshin bina balaitre ka habasi pawere niko pawere pudra marmor kanda impact news kayam sumjano aduga mari leneba singi thobubiri singsi akoina kaujaraga khanajaraga karmain tong handarak yani taseng hengal lese chumabjala karigumba kanda yengshin bina balaitre si wafam sitabda kari none na adum phawbus tum area duni tawda bo khoi gidi Karmain Kara Handa Hanba, low Rishna Karigino, Tasing Handabaya, the Wipium the later Jala, Handabaya, Kitang Yasanabagi, Rumamtang, Legedra, Habimatang to the Kupna Kanajaraga, Putok Charaknabagi, Tanjaduni, Queen looks to the shade, when a Lincoln Bibi guessing day. I get it into the Pambiri, Jimmy Tongbram, General Secretary Amastagi, Kanosi, a short form the Habitat, AMSSTA, Adugasanga, Old Manipur. School Students Transporter Association Haibani, I Hanamda, Jimmy Butaram Nokari. Aduga Jimmy Oida, Lincoln Division Sumati Sougrakpam, General Secretary Old Manipur, Students Guardian Organization, A. Sumatu Sutaram Nokari. Aduga Sumati Oida, again, he at the Tanga Paminatory Basi, Ojajoi Kumane, President, United Association of Recognized Schools of Manipur, Ayojajoi Sutaram Nokari. Yanan Base Maruina, Bhan Matangla Amina, Ojajime. Ojajimi ka maril ne bahip tai aduna ojajimi da han laksap tai madudi taseng haine ri bahip tai maro ne hengat khibagi khangen hengat le haibagi ma hairimni na karam kan na kari lawrami adagi hujik na kari kayam lobugi matang covid ki mamang da lawram basing oidori ra covid ki matung tarakpada maro na diesel petrol gi mamansu wangkhalakpa maro na center gi kari kan da ngasai gi magi Texas singkari singkat tobugi area am sulit abdinate ngasin machine ngasing rangi waniko aduga hengalakoi maram si karino aduga swaise mayam sum haine badadi school bhangi pra khogi bharasi hengat pasi yengchen bine balaitre ka habi wasi kitang kanman bra natraga yam baduna phau bajala mayamna ahan bad kai thambinge sine jajim aga sarchi matang si ai kitang kogi ngasi maktada kogi local newspaper amada akhuju thengazira yingjimbina balai trika haiba maka ko sidais da aina thamjining ba pose yes akhoi price hengatle all Manipur school student transport association makada service school vencing je khoi ngasi price hengatle adubu mayamna ubiri ba yam ka hena huge oina double times hengat padong ko uri ba pose sigi pose madi akhoi da natte haiba pose maka ai mayam da hana clarify tawjage okay tasena akhoi 2020 da pandemic se all over India da ina khan bada 20 March 2020 da gi all over India lockdown hogi bor male ko adogi mamang da 1 months kumba akhoi school singe Manipur session horame adana matam du petrol prices 72 rupees per liter gi chance la rame akhoi AMSSTA na mamang thakta lepcha ba bhara je akhoi hangane yeng matam da chahi ama degina chahi ama da petrol liter je lupa taragi changri ke shu hengatte ba akhon sum uzara ko history da ko lupa manga hengat pa tara hengat pa du India government na control da wakanda da matam dugi oi ba price hengala pa ko sum hengatte ba but recently akhoi masi private company sing da akhoi gi government na control tong da ba mong da price hike se tarok pa dagi 2020 da la ramba price da akhoi na lepsa ba bharaje lupa lising ama 0 kilometer da anga mana Tongma matam da low ba ba bharaje lupa lising ama chama ina khoi na da ne lepe ba 72 rupees per liter la ringa da adubu matam do da akhoi gi public mayam sina maximum se 80% more than 80% adumai haijege akhoi gi parents sing jina akhoi na lecture ba 1100 per 0 kilometer se pi gi de masi mostly akhoi bargaining system am de chatle ba aduna lupa chatret pi ba chani pan pi be re chida adu matam du da ngasagi leram mi ba ven thobi ba chingau sing ji ju pochei maman sing je dum hong ba ko adik effort to bungam ba matam am oi bani na
bargain do tawraga aigi tha magi gari gi maintenance hausen khaidokraga ai family maintain tawna ba paisa dum aingon da lejeri bani na ina khalaga da moje dum matam matam de bargain ji ya thoba adubu recently haujiksi 72 rupees tagi na ngasi 110.13 akhoi ngarang han jawrame adubu ngarang akhoi gi aina paper de thengna jabda petrol price lupa tara ra kanum handaba mai ko yes adu akhoi gi lupa chama ga tara ga 0.13 leiba matam ji da ngasagi hengal aiba value jokte ying bi 2020 dagi 36 rupees ko per liter de hengal abane 35 36 se adu tagdi 72 piram badina 110 pen pirak pa matam da 36 rupees per liter hengal pa matam da 50% neba 72 dugi tangkai 36 lakh adu neba 50% price hike ta ure petrol je aduna main cost adu da laeba aduna akoina haujik si akoi gi satra gi samsthan leibiri ba adigi civil society mayam gi miyeng da पोचे अखोइना कंट्रोल तौदबा लौनिंग पलो लौबुदम उबम खक लेजेबा यस अखोइना चाही गी ना मस्तागी ओइबा अखोइगी गाइडलाइन अम थोए हंदक चाही गी ना कोइ पेट्रोल प्राइस से सिदा लेरबनिना भाड़ा जे स्वाइन लौनी हाबा मको अदुबो हंदक 2022 सेशन रख मतमदा अखोइना सिगी पोसे ऑर्डर न थोग लेपखिदेबा लेपतबगी मेन रीजन जे कइनो गंदा पेट्रोल प्राइस से हौजी 110 और बसे कम कांदा हंदरा कदिनो कम कांदा 130 50 और कदिनो अखोइना दुगी फिक्सेशन लेतेबा अदुना from beginning of the session to the ending of the session bout lupa nifu yang kai hengla pusu ya ba adu akoi gi strict instructions each and every union khuding mokta 0 kilometer da akoi reasonable oi na khala kan da lupa lishing amaga chama chatruk se si 0 kilometer da low hedena akoi na sai gi labiri ba van service to which now me akoi instruction da we ba aduna 0 kilometer da lupa lishing amaga chatruk le pai ji maram ji kai ne dang sai number 1 first point ta sai gi petrol price hike tore Haujik Manipur da akui mayam na khambira mani essential commodities ki price akui atik matik wang ba akui matam amada 2000 pandemic ki mamang da akui acha thau liter amagi bottle da 100 nearby leram basi hauji 150 60 above land grebo ko sigi essential commodities mayam singje van service to mayam mo julai da chari ne ba ko magi tha amada marup nu hunba magi saving makhalam ne duna adu potuma thamgraga मागी थाम की मुनुंगी सिंग चा वालम गनी आदि मागी अखोगी हवाई चंगाई लेरम गनी अदुगी प्राइस हाइक तइबो मयाम सिंग दो ngसागी हानगी मोंगदा थाम द वेन थौबम ना लुपा लिसिंग 10 लेमगा फैमिली मेंटेन तौबो ngमबदो अदवाइना हौजिसु 2020 दो दानु मेंटेन तौबो ngमिन उबिरगदी अदुदी वेरी अनफॉर्चुनेट को मयाम दजु मयाम हेना खंगम गनेबा सही अहुंगी ममांगदा लुपा लिसिंग 10 पाइबदा आइगी फैमिली चेंग चाक वालगा हवाई चेंगाई वालगा मेंटेन तौबो ngमबदो हौजिंग ngमी ब्राइ पब्लिक ता हंगिंगेबा लिसिंग 30 हेना चंगम गनेबा प्राइस हाइक मयाम सिना अदुगी पोतो वेन थोर बिसिनाउ सिंग जिजु मोय फैमिली जु चामनेबा सेकंड पॉइंट दा आइनोंग लाक्चनिंग जे एक्चन एवरी गाड़ी की स्पेयर पार्ट खुदिंग मक्से अखोई मतम अमदा लुपा चनी पिरम गाड़ी की स्पेयर पार्ट चौजु लुपा चनी पान चमापन यौरे गाड़ी टायर जे अखोई खंगजबदा 2018 19 दा लुपा लिसिंग मंगा का पायरगदी वेन की टायर अनि लेबा फांगे हौजिकती टायर अम लुपा लिसिंग मंगा ओवर तो समलपना पेट्रोल नत्तबदा गाड़ी में मेंटेन तरुप कांदा गाड़ी की पार्ट खंगदे अम खंगदे अदा आइना ममन हेंगलपदुना मरम ओर कांदा ममन हेंगलपसिगी मरम साउंड ओहेन बने मा सिद कंक्लूजन तंग लाक्सगे अदुना अखोइना मतमदुदा लौरमबा 1100 0 किलोमीटर से ngसागी पेरेंट्स ना बार्गेन तौर चनिपान पीगिबा सचे पीगिबदो हौजी देखो एक्चुअल कॉस्ट ता अखोइना लिसिंगम चंगा और लिसिंगम चाथुक एदना अखोइना 0 किलोमीटर दे लेपै से पेट्रोल प्राइस की हाइक तौरप एसेंशियल कमोडिटीज प्लस गाड़ी की स्पेयर पार्ट वांखलपा अदे मेंटेनेंस वांखलपदो अदुदुगी येंगादा दा लुपा चहुम चमरी खक अखोइगी 0 किलोमीटर दे हेंगतपने सिदा यम का हेन हेंगतपनते अदुना ngसागी लुपा चाट्रेट पिरम लिसिंग अमा चाम पिभम थोपदा लुपा चाट्रेट खक पिरम इबे पेरेंट्स तो अदुना हौजी लुपा लिसिंग अमा चामा पिउ चातु पिउ हाइदि डबल टाइप फेन उग्रेबा अखोइ डबल टाइप नते मतम दो मोइन प्राइस तो पिबिरमगदि अदमा से लुपा चमरी चंगा खक ओ चहुम चमरी गेंगतपने खलकनेबा एग्जांपल हम तंग लास्ट वन हाजिरम के फसाउन गेना प्राइवेट स्कूल अखोई स्कूल अथॉरिटी ना चलाइबा को ngसागी ट्रांसपोर्ट सर्विस में हम लेबा मनी स्कूल सोति मसान चलाइजबा मोइन लौरिबा भाड़ा दो कया लौगी यंगबियोबा AMSSTA ने लौरी भाड़ा दुका का हेन लौरुबा यंगबियोबा मोइन जीरो त क्या लेपनो AMSSTA की सर्विस तो वेन सिंग ने क्या त लेपनो मानरम गनेबा बट खेनरीस दी मोइगी पेरेंट्स टू दी आइन हाजिनिंग से स्कूल न मतम की लेपको भाड़ा जे रीजनेबल रेट नि खलग पिथु एबा बार्गेन लेतेबा सम नायगा AMSSTA खक्त नते AMSSTA गा मानना यस अखोई सर्विस तो स्कूल की सर्विस तो ले मखोई सुंगदुना कया लो बाइदो हाइबेतंग मरुसु येंगबियो दुगा AMSSTA की दुगा सांगदम नरक कांदा AMSSTA ने लौरिसे पंगेन हेनबा मुक्ति ओइरमोय हाइबगी एरिया दनि ओजा जिक जिमी तोंग्रम थंबिरिचे चेसुमति मरुइना
खबरदबुदी ngasi खबर ममिंग पलुद्रसु स्कूल की भान सर्विस ना लौनंग भरा लौदा यंगशन बिनेबल लेत्री है सी अदोय वफमदो करी फाउबी के दुबुदी एदुम फोंदोरुपुद कैसु काइदे अदुगै चे सुमति तोबदबु सुम थेंगनबदा स्कूल की गार्जियन एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट कनोना जेन कनोइना प्रेसिडेंट ओइना नो जेन सेक्रेटरी ओइबिदिमनिना मयामना हाइनरपसि करी हाइनरके बरोइना 2020 की अदोय की मतम अमदा 1100 के अदवाई लेपंबदो हुजिक 1600 स्वाइसी याबिनिंग्ब्रा अदुगा हेंगलपै मरम हाइबिदिको ओजा जमीना स्वाइ एरिया दा थमक वफम दुबुदी थमे पेरेंट्स सिंगना मरोइना करी फाउबिरिगे से अहानबदा कमेंट थमिरिंगी शरद बेन बरा हेंगतपा हाइबसे हाय बरा हेंगतपा मीदसो अखोगी मणिपुर सिटी तसेंगना हाइनी गवर्नमेंट स्कूल सु निंथिना महि मसिंग तमहमजि लेते हाइतारे अदुना सुरा नोमगा साबा नोमगी हेंटु माउट हिंगबा मिसिंगसु अदुमा इंग्लिश स्कूल दा मिशन स्कूल दा लाइक तम्मिको अदुना मरम मोरकांदा अखोई पेंडामिक की हम सांब सही अमनिगी अवाबा मा मदी अखोई स्टेट नतना तो कंट्री सिंग पुनः मायोक्नग्रे अदो मणिपुर ददी मसिना यामना हक्थेंगना मदी हक्थेंगना यामना अवाबा मपी अदा हौजी अखोईगी जिमीना हाइदो 0 किलोमीटर दा अखोई लुपा सांगा सातो हेंगपनी हाइबदो अदु हेंगलगदी तसेंगना ngasi प्रजा सिंगना लाउरा अमोय अमदी खबर कई से यावरीसे यावरमोय न खले ओके ngसाइगी अखोईगी लुपा एग्जांपल दको सिंगमैदगिना सेंट जोसेफ चपसे साइसेदा साता मसी लुपा लिसिंग अमगा सनी लौरंबसे हंदक लिसिंग अनिगा सनी लौए अदु ओइतारगदी 50% हेंगलेना पेरेंट्स ना हाइसे अदुम इता ताय अदुना मसीगी पोसि लाकपसिदनेबा मयामदे यामना अवाबा ममायोक्नरिसे अदुगा बेन सर्विस तौरिबसिंगसिसु आंगांसिंगी वेलफेयर गी दमकता कथोअगा तौरिदे मसिसु ममा मपा सिंगना लोइन खंगे पुन्ना खंगमिने मसादुबु सेंबिनबा होनबदा सोबा माना रेस्पोंसिबिलिटी अम लौबिरिनेबा थिंदना लौबा लाक्तना स्कूलदा लाइतंबा सलहंदना अदुना मक्ति ओइरे हायरगा हौजिकी यामना मतम सांगना पेंडामिसिगी वामिन्नरुरबा मतुंगदा ngसाइगी लैजदबा इमुंग अमददी मरु ओइना अखोइगी भेन बरासिदा नते स्कूल की फीसु वांखलपा अदुना मरम ओइरकांदा अवाबदा अवाब दंसन हाइबदो अदुना मरम ओइरकांदा ngसाइगी अखोइगी सिदा नतना अतै अतै अखोइगी जिंगनिना हाइगिबा अखोइसु इमुंग पोरिनि खोलिनि हाइबदो समानन पुमिन्नबनिना चाथों गैस फंगी आ लिसिंग अमगा सनी तरादगिना खैबोकी बनोंदे हे ओसलपा असाथागी मामन सी ओसलपा अदुगी पोसिंग जी प्रॉब्लम जी समानन थेंगनामिनबनिना इवन इमुंग अमदा अंगांग अहुम मसा अहुम लाइक तम यावरीबा अनि तंबसु यावरीबा अमखक्तंग तंबसु यावरीबा अमखक्तंग तंबदुददी खरगी मखैदी साफैयेबा अदुगा अनि अहुम तमकपा इमुंग दुददी तसेंगना मसा अमनिदी लाइक तंब तोपगी फिबमदा लाएबा हुजिसे अदुना सिगी फिबम जी लापनिना अखोइगी मखोइदा हाइरइदो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से तुमदना लेरबरा मखोइना अदी सबसाबा अखोइगी ट्रांसपोर्टर भी चार्ज से अमा लेपिदे सरकारना तुमिना लै का हाइरइसे ngसाइगी अदुगुंबा अमा लेपगदी मखोइदा खितंग साफगदरा मसासे इमुंग अमदा लेबा मसा उमसे लाइक तम हाइ तंबदा खितंग तमहनबा ngamgadra हाइबगी वाखललोंदुनेबा मोइना दी यामना अखोइगी बेन लाइरिबा बेन सिंगसिदा इंटरनेशनली यकनबा दौना लौरकांदा हाइबदी ओइरोएबा ओइरो अदी ngसाइगी अवाबा अमा डिफिकल्टीज अमा मायोक्नरकपदो न मरम ओइरकांदा मबा मपा अमा ओइना अईगी इसासिबु सेंबा ngamरोइदरा हाइबगी अकीबदुदा फिल तौरकपदगी मसि खरा हंधबिरकदी हाइदना अपील तौरकपसु ओइगनेबा मसि यामना अफबा माइकैरुमदा अखोइना खन्नबसु यायेबको अदुगा अखोइजि मियोइबा ngakतनी हिमिनरीनी अदगी भेन ड्राइवरसु अदुमक मचा मसु सेमिनी अवाबा मायोक्नरीनी देव कर्म सतया पोंते लाइफ एज सोंदा मसा महै तमलिबा पेरेंट्स सिंग जिसु अदुगी समस्या सिंग दो पुन्ना थेंगनामिनरीनेबा अदुना खुदोंग जादबा मसे अरेबा मी अमददी कसु ओइदबसु याइको अदुगा लेजदबा मसा अमनी अहुम तमकपा मी ददी मसिगी प्रॉब्लम सिना ngसागी भरासी 50% हेलकपसे मसिना मरम ओइरकांदा याम चाउना अवाबा मायोक्नेबा अदुना सब्जेक्ट टू करेक्शन अदुना मसी
Jini Association nasu sigi matang se kitang kupna ma yingsan haninge ba masi even ai gi imungda Saint Joseph ta ngang tamni ba ko mamang da amsani lo amba se hauji ani ga sani lo ba adu oi taraga di masi 50% hengatara adagi sisuni sta niketan da tammi ba nimal bas la satli ba ko ado maximum minimum 50% se loin hengat leba sina maram oira kanda haji masigi posineba ngasi mama mapa sungna phongdore iba apil tore iba apil tore panina khale egi wakhal dadi masi benda bradi kainoda makhoina am hena charge to pagi wafam oiroeba aduda apil tore panina masi akhoi punna khana minara kanda kai toba yage habese adumaina yang minnaba masunggodara kaina akhoi sat ben taw sisu satagi welfare gi damaktani mama mapa na masa masu tamhli sisu akhoi gi society gi damaktani hayeng tungda apabe asset amamam oitaragadi family du khakinate aduna stage oina adi mosi masak thokpa mi mamam oiraktana lebak si semaka durim ni dana aduna adugumba wakhal sida pusalaga akhoi se ongtang punna khanabagi tanja du ngasi impact bina piriba tanja sida koi punna lomina si first round da ispain thamge thank you oja joy khuman maroina karigumba kanda ban bharai hengal le haiba simdi chumme oja jimi sudum hengat pai matang da adum reasonable grounds me ama adum pdp se subitan thambi bada lupa chami changa khak hana romba dagi chami chamra khak hengat padu oiragadi khonjen si adu hona tholom da su yai haibagi area am su thamdi thabirei yes yasan minabagi punna yaminabagi area am di putu kumathau tai haibagi wafam thambirei yam welcome tawje jajoi maroina kanana control tawgudage karigumba kanda yengchin binaba leitre haibagi wafam lakpa kanda mayamna urisidi private school sing sida maroina affiliate tawraga school duki chhatra purimnina ban service tawriba singduda private school ki site gi karigumba khara haidi control tawba ngambagi tawbibi yabagi asam de dum leitabdi nati haijariba aduna swaida adwai gi role du da kamai ubi aduga karigumba kanda yengchin binaba leitre hairapa kanda yengchin binaba se kana tangai phadana tawbam thokpada sarkar gi borsu lanai gi borsu kari involve to ni ge chiri uta yam phajai ya taseng badi akoi Manipur da ding si akoi maruani school education da akoi bengi role si yam chong lai khre maram di school singna magi school singna arrange to jagadoba transportation gi pot si lanai oina akoi na transport ki pot si lanai to hibana maram wera kanda masigi school na hekta 100% yengchin bagi potumati akoi da mami kitang ude adu school khara da di school na dum magi transportation si arrange to jarakanda mana dumak magi control makhada leiba haitare adu da di yam live pot ama oi adubu hojikti manipur da leiriba school ayam sing si masida service to riba ekoi gi ben sing si lanai oina masagi lanai oina tawbana ayam oi adubu school sing ba ben association semi maduga school gi authority ga karigum kanda su akoi makoi sometimes makoi adum relation labor su manbal lay aduga taseng independently akoi school gi ben association haitare magi school dugi adum siamjaraga guardian singa makoi gi marakta yanabagi mutual understanding da adum service to busul lay adubu yamna maruina ngasi akoi gi ai nau jimi hoina oiriba makoi gi association asina manipur pumbagi apunba akoi gi ben sigi association amani haina laigrabanina karigumba kanda school gi akoi association oina leiriba singsiga makoi marakta masi adum ai controversy dum thongnaram gado male maramdi karigumba kanda akoi inau jimi hoina lepa magi prize du masagi school association da leiriba ben sing duga ani dugi marakta mutual understanding leitabusu dum yaunaram gado male maramdi masi control am so khoina mathok tai maramdi hojik manipur da lawriba ben singsi amaga amagi marakta loi khene ngasai ai inau jimi na hagi dumaina magi yanazabagi makhada adubuk ben si adum longna bu yawi adubu ngasi fawada akoina yamna akoina su request ongzigi belai karigumba any private haiba school sida problem la ben gi problem la kumatamda solka doribasi ngasagi angang sing duda ngaktene maramdi ben gi service tuna ngasagi mokugi piriba price su yanrakta matamda mokugi bhara du yanrakta matamda ben lekri matamda angang sing da impact ama pi aduna masigumba impact sing lakringi mamangda school authority parents amadi ben service selibasing siga marakta akoi
खन्ना नहीं नबगी रूम अमा लौगदबने मरमदी ngasai ben gi kangbu sing lawriba price kayamuk yam lawkhre adigi ngasai gi akoi parents sing sigi complain na karino haibasi always mutual understanding ama ai leheninge okay masigi post e hek leitabida only ben ga parents sing gi marakte hek negotiate tongne aduna masigi tawriba negotiation si ai school yahuninge problem tholko matam dadi masigi impact lakadri school di impact la yes maram di school haibasi akoi ga thadong ben haibasi ngasi di school ga thadong na ba yadaba yamna maru oi ba akoi post ama oi maram di seng na harbada school ama saukhalan ba school ama handahan ba haibase ngasi di sometimes school khadi ben yema kuta lei thokre amase in hajari si masi lana lobi ganu maram di kainoi di school ge ben ga kari kum time da school ga mungnaru badagi school mut pa school yaudaba na thi aduna खुदिमक सिंसी अखोइना रेगुलेट तौब म चंगे पोट खुदिमक सिंसे ngasi aigi नाउ जिमी होइना मखोइना मखोइनि ऑर्डर म थोकते हाय ऑर्डर थोकत्रगदी मोइने एसोसिएशन में एपेक्स बॉडी अमा ओइना लेरबनिना मणिपुर पुंबगी ओइना लेयु पोसिदा अखोइ सि सनरगनी हाइबसे मसी मखोइना लाउथोकांदा पीपल सिंगी रिएक्ट अमा येंगदबने ngasi पेरेंट्स सिंसिना याना यानद्रिंगाइदा मखोइना ngasi बेन कंबु सिंना ममलम थोइता लेप्सिली अदगी पेरेंट्सिंग सु करिगुम कांदा पीब ngamba पेरेंट्सिंग ना अफोर्डेबल ओबा पेरेंट्सिंग ना अदुम एफोर्ट तोरे अदु ngamjataba पेरेंट्स खरदी अदुम हाइरुरका करी तोरकदगे नत्रगा नमसी डायरेक्टली मगो हाइदबिदा कनागुमगी थ्रू दा और मीडिया की थ्रू दा लांगदबंग लांगदरी ngakteनेबा अदुना आइगी वखंददी पोट खुदिमक्सी प्रॉब्लम थोक्त्रिङाइदा अखोइना मसी हाना consequence यंगहोगदबनेबा अखोइना पैसा असु हेंगलु तारगदी ngasai reaction je करी लाखनी अदुरगदी पेरेंट्स सिंगा ngasai ben gi school da leiba ben gi association duga parents sing school lei sing duga school gi authority ga parents teacher association adum semnari ngakani adugi marakta akoi gi mutual understanding ama leira kanda thabak se tohubu taragadi ai masi ngasi laiba people singi parents konjel kolausi kharadi thom da busu ya hena ina khandeba aduna aina aigi han round sing aigi humble request di pot khudima सिंग से अखोई मणिपुर दी अयाम मतमदा प्रॉब्लम थोखाना नैना बदुंग लोइना तोई अदुना प्रॉब्लम थोक्त्रिङाइदा अखोइना मसी तौरुगदी मसी करी तौरप याय हाइबसे कंसिक्वेंस येंकांदा हानना अखोई लेरिबा अथॉरिटी सिंग हाइन मरुइना स्कूल गोइंग सेंट्रल सिंसी अथॉरिटी अदि स्कूल सिगी अथॉरिटी नि हना अखोइना लेजरबनिना स्कूल ने अदि भेन ने पेरेंट्स सिंग मरता नसागी mutual understanding ama akoi lehongningi adu loinana gaminasu masi karigumba masida negotiation sida akoi masen gi oba understanding sida yarakta taragadi transport department lady education department lady akoi na masi punna phamina rakanda akoi na masi gi solution ama natraga na masi gi oba regulate toba yawa pot ama akoi yengmina ba mathau tai haibsu matang ai ahana gi rong se thamse okay tomina leiba aduga tomina leiraga phongdi phongdok na dabida ama somasu aina chumogoi ningdara umkhatnaga leibadunati कैसु कानरो सम हारगा न मथौ तारगदी गवर्नमेंट की करी की साइड तगी बड़ी लैंड डिपार्टमेंट से करी सिंग इंटरविन तवगी मथौ बो अदुम मथौ ताई हैबनी जजिमी मरुइन हुजिक अइन थमजुदो इसे खरदी अदुम अमनी हाइ ताई क्वेश्चन अमनी अदुम फजन अदुम मतम लोबिरगा खुंबियो अइ मतम गिदी पिजरगे मरुइन अहान बदा ngасai कंट्रोल तौदबगी वाफम अमा से फॉर एग्जांपल ओजा जमीन दे थंबी मदुदी हाना लौरम बसांग दगी around 400-500 खक हेंगत पगी वाफम अमखक थंबीरी around हुजिक से 1600 association की साइट दे तौबदबो जे सुमेन तुसु थंबीरे मदुदी अंगांग अमदा हुजिक से भान भरा सी थामगी लिसिंग अनि गचनी अदो आइसु सुमवारी सुम छाजरकपदा हो हुजिक पुके लौरगिनी अंगांग सिंग करी सिंग नोइ भान दा थारिब्रा कया लौनरी हान दि लिसिंग अमगा चामा दुमाइन खरा लौरम बने हुजिक लिसिंग अनि गचनी लौइ हाइबसी अदुम खुमकपदा समानबा हाइतै अदुना स्वाइगी हेंगत पसे सामनी समगना दुदंग ओइरमगदी मसिगी मयाम सिंगना हेंगतले याम हेमनगरेना फाउरिसे फाउरम दबसु याइ हाइबगी जे सुमतगी वाफम ममा करिगुबकाना ओजाजोइ न थंबिबदा लेपखगी ममंदो तसेंगना एसोसिएशन लेपि ममंदो बान सर्विस तौबिरिबा लनाई सिंगसिना मदु ngakna satpidabra हाइबगी वाफम सिमा अमना ममन हेंगलगे से करिगुकांदा हेंगतपदुबुदी मरम चाबा ताई फदन हेंगतपगिदी सोइदने ओइरनी तौबदबु पेरेंट्स सिंगदा कैदा मसी हानना इन्फॉर्म तंग तौबिरमगदी हाइबे वाफम लापनिना स्वाइच कमाइन थंबिनी मेगा सरची मतंग जाई ngasai gi aina panbada kitang chithau bon tang ka panjage
Bhara Hingalapazigi one main reason Amagaladi. Kaino Kanda Handak recently Government of Manipur Tokiba school timings. Sidai Sida Akogi known with the city Marie of Tonga Tabigi schedule P. Aduna Akoi Manipur Labor School Venching mostly higher secondary section the lady sing Natana, lower section the lady ba Angang Singji Purga Chaniba Venching Jidi. Gari Amada Akogi Shuti Marie of Tonga Tariba Sagi category Marija. See a mix up Torgo Tonga. Aduna Pung Taramakaida nursery KG section Shuti Tarapa. I think Horen Pung Amag Baro Makaida mu class 1 to 4 Tarapa, 5 to 8 Chinamu, Akogi Pung Amagabi Trauma Tarapa. 19 sina anigami trauma tharapase venje matamam da chanara misidi ayukta pukhalaga nungdinda halakpane aduna haujik sina mari rak thauba aduna mase aina sai ain jod ma ai haije agree taweba mase loina mukto oiramoeba masagi particular ven angang sing du pung tara makhai da thagi angang je pung anige minute tara manga da putharake moji drop tawge haba potri parents yu yaningoeba aduna matam gi shuti thak ko nongdo mari rak thona thajilakpudi venje no model liter ahum na thawbo yar manga na thawbo yar ma more than 10-15 liters na thawbo lakpa antu angang ngi 2 and 4 thina honarakpa aduna su main one of the reason ko adu ga ina clarify tawje ning bang khangna 0 kilometer de lupa lishing amaga changa hai na tongi bangang sing lishing am changa loin logdu ne leiteba natteba khona jeidi akhoi housing manipur chana ri passenger auto hekta hajera ge ba phalang tong khalakan matam da ai sidai tong ga kondong mari ma la kum lupa tara lawrameba man magi shit am kaluri ni na ana haujikti auto fare je akhoi na sum ujabam tamda airport tagi na wang le kai ba tong I think more than 30 rupees 40 ka lawna re matam lupa tara chalami ne ba adan ta mai situma kalubni na aduna ngasagi 0 kilometer da lupa akhoi na lishing am ga chama logo ni ne lepagasu by additional kilometer angang ji for example moirang di tor pa angang ji 0 kilometer lupa lishing am chama hai na moirang di imphal bu lishing am chama pi tong bu dia roiba additional kilometer suk thawu matam da angang gi fare je 10% henga kadau ni magi 0 kilometer dagi or 15 kilometer henga kadau sorry 15% henga kadau ni haiba akhoi nom sam lai jari ba yes ngasagi haibiri ba AMSSTA control talk the order talk the Mong Makata and Sagi Chatarak Padegi, Sigi Pose, control talk the Hangalapun Habunka High Boko. She died in a clear part of Jining, but yes, I could understand. Order talk Raguzo Quigi, like internal the she understanding like Sigi Pose, Lak Padegi, Nasing and Sim, I could Satri Sansan, I'm going to pressure like Yaragadi, a quick event fair the left talk Siena. Nasing and Simak AMSGO da kuzi meeting am khaktok jeba AMSGO gi library ba khoi gi volunteer me amsina kobi raktana mase public ki meyeng da AMSSTA na akhona just public ki platform khara da akhona AMSSTA na bara je akhona fixed of the handakti high rubodo adeja khoi gi parents sing sina khudong chaba lawra kan da uncontrollable mong da long lawre have por khoi puthorak padegi masi AMSGO da khoi meeting fame akhoi gi lairiba thengraiba akhoi gi problem am je AMSGO da khoi ni li moina su nang kumna yenga matung da Tamase Kogi negotiable rate Amada, a quick 0 kilometers at Amon, Tambiba Mayam Zijo, Mr. Shaitan, Tambijo Uzare, Adina Masigi, Red Among Lep Talk of public love talksy. Hibon could understanding lane Neighbor. She's my Nasimaki recent pony. Although I now Tamzening was said, I quickly Liberiba Manipur, I Isamak Tagedum Hosaraga, Isagi Ashway Besidi, away over what ba, me as with the Ubangamba. Masagi sing of the phone if local paper of the Yauriba, Kasampati, Viping Hogna, Blossom School, Changang about the Lupalishing and Chanipan, Lower Hazja, my massage, Karbuga, the Tongono, Gari number Duga Kono, Putopi, the teacher gave. Long deba, propaganda about the Weboko. Masagi Sigi Hodam Lertagina, Maitram de Labor, Manipur, Maming, I'm later by school, I am Hankamani, Hando Pamaqua. Highly Bang, Sagi, Masagi private school authority, transport service lady, by school lady. High school is the Baraka logging. My Trump to Masakuna subject to correction, I fact when I know Tashin Urudin, Takuna Pautazabada. Hodam Lerta in a Maitram box, it's not more than 10 kilometers of Haramoeva. Adugumba school authority na Chalajava transport service study, Masagi high riba, Masai Pashase. Low Matamda school authority, Bumono Bevarto on the Chatnik, and the Pito Eba. AMSSTA the Sigi Pose, no in here, Laura have I couldn't the Kutat and Lowy Mom Ubi. Aduna, public Tamjaning was said. How's I Chema Sumati, I believe I would Amazon have yes, a some of the Yazaiba.
सिगी पोसेम तंग पब्लिक ता लाउथोजी अखोई एमसु की आंगांग सिंग वॉलंटियर सु हाइरि से तामोइना भाड़ा जे लेप्ता बदगी पब्लिक सिंग सिना जु खुदोंग चाबा हाइदि भाड़ा लेप्ता न लोंग नंग लौरे न प्रोग्राम ता बुया बमगी वाफम अमल लाइक लाकदौरे अद 0 किलोमीटर जक्तंग फिक्शन लाउथोसी अखोइन जु यस एग्री तवी अदन विदिन ए शॉर्ट डेज मनुंग दा अखोई अमस्ता अमदी एमसु गा अखोई ngasi डिस्कस तौनगी पोति मतुंगिना 0 किलोमीटर दा सुफक लौनी हाइबगी मो एमसु नसु याम कन यिंगसिलिको काय बग लौबो याबनो प्राइवेट स्कूल अखोई स्कूल अथॉरिटी न चलाइबा ट्रांसपोर्ट सर्विस तौबि सिंगसिना 0 किलोमीटर क्या लौरिबनो अदुदना पेरेंट्स न मसाना यानिंग पीरी अमस्ता मखादा चार्ज लाइबा गाड़ी सिंगसिना हाइरुम तमदांग साइ पेरेंट्स न अदुदा प्रोपेगेंडा अमा करिमा तौबा फोट लापसे अखोदुजु नुंगाइत्रे छात्र वेलफेयर की दमतनी अदु मसक्तंग कुपनि यिंसिनजगे अदुदुगा अखोइगी एमसुगी साइट तगे मस्ता याउन अंडरस्टैंडिंग अम लेनरगा 0 किलोमीटर की रेसिम लेमिनसेन हाइबा अखोजु वी जस्ट अखोजु एग्री तौरमेको यस अखोजु यानी मरमदी हयेंग छात्र संस्थान अमा याउरगा मसि यिंजिलकान लेपनिना पब्लिक नसु वांग अमुक तुंगदा अदुगी मखाता बाम कंप्लेन लाक्तोइरा हाइबा पोसिमा येंगasi अदुगा आइने अमतंग एड तौजनिंगबाम खना असागी मरी लेनबा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यिंजिन व्यू हाइबा मखंग असागी पेपर दु दाइन थेंगजे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तुम लेरब राइना अखोई दि तसेंग हागान दा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेपसि हम कुइरेबा पामबसि ओके अखोइना पामजबसे को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेपक द भाड़ा से पेरेंट्स न कदाइबो इफर्ट तो ngam doino haiba question jim akhoi ne thamoi da hangeba maram di kaino da transport department lepa ga di honorable supreme court ki guideline jeng aneba government ki leiba mari le ne department amani mo jek bhara pale le ya pote supreme court ki guideline jeng kaneba aduna 2017 gi september 14 na da oram do mal aina khangjebam tamda manipur gi transport commissioner na order ko thokhiba the akhoi kana se sitting capacity of the school van and the bus like using Manipur da it should be the 1.5 times of the restricted sitting capacity haiba restart to the van number restart to the kun angang akoi passenger nipan pu ya in van je restart to weba adugi 1.5 haraga di nipan dugi tangkai mari ma habil angang tarani thoi transport department bhara le angang train thugi lepa neba aduna akoi mari le neba official sing da koi nam basi bhara transport department lepiyo government implement to biyo na koi harum tam da moina masigi post lepa do khudong charoi maram di moina khadang reason khra piyeba ko aduna akoi ne suggestion tawe noi bhara lep ka hagdi sumain le point adu ai kitang point out tawjanam ge yam short oina okay ven thawi ba mi amase magi akoi gi labor department na piri ba अखोगी नोंमगी माई खुसुमन हाइतारी इंडिया गवर्नमेंट ना कनो तौजे अखोई लुपा क्या नोबा मोर देन 300 400 ओरमगनेबा या मिनिमम दा मी अमगी खुसुमन जे लेबर डिपार्टमेंट नोंग लुपा चहुम इना अखोई सारिन लौरसेबा अदु तागदी मा जे कॉन्ट्रैक्ट ओइना लैगदुइनेबको होल ईयर से अदु तादी थामा माना फंगबम तो बुजे नोंग लुपा चहुम चुम पारगदी वेन थाउब मी अमना फंगदुइजे थामगी लुपा मागी लेबर डिपार्टमेंट की गाइडलाइन मतुंग लुपा 5,000 फंगबम थोएबा वेन जी मान पुथोक चरीनी पैसा पुथोक लैरिनी वेन जी अखोइना इलेक्शन अखोइ गवर्नमेंट मणिपुर की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना थोप डीसी ना थोप ऑर्डर मै मतुंगिना हंदक रिसेंट इलेक्शन दे सिनगिबा स्कूल वेन सिंग जे लुपा लिसिंग अमगा चनी के सुमना मंगा साइबा अखोइ पर डे दा 1000 गवर्नमेंट हापगा अदो इतागदी लुपा लिसिंग अमा चनी के सुमना मंगा साबा मतमदा थामदा 22 days का क्लास तब मतम देदी अखोय हार्डली लुपा लिसिंग कुंतर को चमा तंगा तरा ताएबा अदि तागदी 26,000 प्लस वेन दुगी लेबर डिपार्टमेंट थोक ऑर्डर मतुंगी ना वेन ड्राइवर ने थाम लिसिंग मापन भंग थोय तादी मसाई वेन ओजरगसु वेन अवाइमन प्लस मागी लेबर डिपार्टमेंट गाइडलाइन दियंगदी 35,000 मा लेमभम थोयबा गाड़ी बुथोक सर्विस तब मतमदा अदुगी मयामदो सरकार की लोशंग सिंगदा अदुगा नत्रगना सरकार की गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग द लेबा नत्रगना प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी अचौब सिंग कईदा थबक सिन्नरिबा लेबर सिंग दुगी तंगाई फदना मोय दुगी हक कननबा सेमबा लो अमा नत्रगना करिगुम कांदा इशा थंदना इशा से थबक पिजबा बाहनसु पुथोकचबा स्वाइगी खेनबा खरदि सोइन लेगदरा इन खले आइना अदवाई पोटो खेनबम तुइन हाइबमुक्ति हाइजब नते तौबुगी जिमे मथंग नोंदो लाक्सगे तौबुगी दिंग साइगी तो लिसिंग अनि चानिपान लौबुगी कंप्लेन अमा मदु चप चाने एसोसिएशन लागदी मदुइदो अखोइचु थिजनजगे कनन लोबनो हाइबगी रूम दुम पीडी पीबीरी तौबुगी अइने सु खामबुदि नंगौद्रे सलांगली थोरपदा ओजा जिमिना पेरेंट्स की मिंगदी पंदी पनबिग्रबा इसम सम नारे सब्जेक्ट करेक्शन इशू दो ना पनबिरगा मिंग सिंगदुदि पनबिद्रगदी हेयंग करिगिनो मिंग हेते लौबिबा ना हाइबदो हाइरक तनबगी वाफम निको ओजा जिमिना होरन मदु पनखिबदो आई अदोय दुंगाक बिगनि हाइरसु यारे पनदबना फै एनी इशू दनिको ओजा जिमि सिना आइगा ओजा काइगा तातोक तासिन तौंदबै वाने यस तसेंग तसेंगा लिसिंग अनि चानिपान लौबगी
खुदम चांगदम तसेंगना लोबमक लेरगदी मदु एसोसिएशन दा पाउ पिरागा मदु आई शुड टू के हाइतारे मदु एरिया दो ज्ञान तामिनबा हाइतारे ज्ञान तामिनबा अदुगा हंदरकनबगी मरमदो मदु थिदोकसगे हाइबगे एरिया दुनि जिमिन थबिरिसे इसे सुमति अमसुंग ओजा जोय खुमंद लाक्चबसे ब्रेक लौथोकचरगे लाक्चरगे ब्रेक की मतुंगा ngaire lebirochini ब्रेक की मतुंग इम्पैक्ट न्यूज की मनुना येंबिने बुनम की फमदा थुना पुदुना लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुना लेबियो SNS Gold Private Limited India most trusted gold buying company Imphal da branch hangzare company asina pijariba facility singdi sana kaiba gold carat matching ke matengna adom gi sana gi quality khangdoklaba matungda best price ta sana kaiba yagani gold loan amasung sana bandop hanba ngamdaba singi gold settlement tongzari cash in 5 minutes akupa marol gi damak makha gi address asida langsin birau SNS Gold Private Limited New Checkol Imphal branch Baba, ngasi ini thoy lohong bada, maya maya hai ba. Ada, ayi lohong bada de kay happy doy no. Kar ulura. Ayi di lawoy na unbiyo ba. Ha, lawoy na. Good. Wakal sa yawri dani sada. Sada, ipana noy da hai gida budi ne. Humang manam bune, lay manam dong na nusiu ko. Adu kakta ta tinsiyan lai chen da bahagsang ay do. Noy goy do ni ko. Baba, ayi di law unbi no. Nang di kange itak irang mi ni na kar ulo hai bo ni ne. Adu buro, hayangwai charon suron phaw bada ningkhai roi da ba. Tata tiskon gi yot na saba yung moin unbiyo ba. Ha, tata tisko. Yes, papa. Sana law pa ma bin na nang good. Ay na noy poi ba na paw ni na ay na gooder. Tata tiskon gi yung chama pa mi ba sana pisin na gooder. Good, gooder, gooder. Admission open. Triangle Tutorial Center (TTC) Mojo. Career path start here. Sangai Pro Mamang Laikai near Little Flower School da. Kosem na lauba class 11 amadi 12 Science ki foundation course. Jun taraga mangal ishingani kundani thoi tagi hozaragani. Experience lairaba oza kayana physics, chemistry, biology amadi maths takpi tambigani. Form available from 20th May 2022. Akupa marol gidamak 8837291003 natraga 7421818857. Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba asida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. ब्रेक में तुम येंबिरे पुनमकपु अमकना तराम लोकसरी स्कूल भान प्राइस हाइक हाइबा बसने स्कूल सिंगदा भान सर्विस तौविरिबा छात्र पुबिरिबा सिंगदुगी ममल हेंगलकपदुगी वाफम दुनि तौगी दिंग सिगी टॉपिक से तौबदबो प्राइस हाइक हाइना तोंगान लौथोरप कांददि पाक्तकना ममन सि लोइन हेंगतखिबगी वाफम दुने करिगुम कांदा ममांगदा खरा कुइनगा ngasi खरा ममांगदा पोट लेखिबा ngasi ngasi मक दुकान दुदा चंगगदि ए योग्रबोरे का हाइबा करिम कांदा पैसा सुददनि कायदना थोलकपा दुकान मपुदुना अदुम पुपिगर कोन पिरसु यानी का हाइबा से थोक्तबदि नत्रे अदुबो स्वाइदा ओजाजि मी खितंग स्वाइसे मयामना पंगाइदा हाइरकपा खोलकपा अदुगा करिगुम कांदा असोइबसे मसागे असोइबदि उदबा मीगे असोइबदम उबगी वारेसिंग करिसिंग पलकपनिना ओजाजि मीना पुंग खितंग नुसिरमबगी एरिया सुखरा फावबिरमगद्रा खिलो ओजाजि मीदा चेसुमति स्वाइसि उरकांदा दुकान दा कैदा अच्छा थाओगी चाना थाना में मन हेंगपुदुदी हेंगलमनिना माइ मागी पोट मथक्तुदा इरामनिना ममन ताव हाइसु हाइ यादगुम तो हेंगलेदि खंगुम तो हाइ बे ngамदबा याइकोइसे भान हेंगलकपुदुदी हेक ताइनबदु लाइबनरा करिनो ताइनभम ओइबनरा ताइनब लाइबनरा अदवा एरिया सु जिमी फाउदबदि नते बेसे अदवा इदु कितंग थंबिनम यागदरा अदगी मरुइना आइखोइना
ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯁꯥꯔ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯗꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯚꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯕꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯦꯟꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯁꯨ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯤꯃꯤ ꯍꯣꯏꯅ ꯚꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯚꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯤ ꯖꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅꯤ ꯚꯦꯟ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯚꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯦꯟ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯟ ꯚꯔꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1 month ꯑꯍꯦꯗꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯔꯥꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯥꯎꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2,200ꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ 2,200ꯒ ꯆꯅꯤꯁꯤ ꯅꯪ ꯅꯆꯥ ꯇꯣꯡꯕꯅꯤꯅ ꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯩꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯅꯕ ꯚꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯕꯔꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯚꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅꯒ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯚꯦꯟ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃ ꯀꯀꯥ ꯚꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯚꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀꯀꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯤꯡꯒꯧꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯁ ꯇꯧꯏ ꯂꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯏ ꯀꯀꯥ ꯚꯦꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯁ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯀꯥ ꯚꯦꯟꯅ ꯁꯥꯎꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯅꯁꯨ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯃꯄꯥꯒ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯈꯨꯔꯥꯗꯧꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯡꯒꯧꯗꯐꯥꯎꯗ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯊꯨ ꯚꯦꯟ ꯚꯔꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯖꯦꯅꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯚꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯏꯆꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯅ ꯈꯟꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯚꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯎꯗꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯃꯤꯀꯦꯕꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯚꯔꯥꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯍꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯀꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯍꯟꯗꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯃꯗꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯟꯗꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯜꯂꯕꯅꯤꯅ
ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯁꯦꯟ ꯋꯥꯏꯅꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯚꯦꯟ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 0 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗ 1,200 ꯂꯧꯕꯗ 2,200 ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ 1,500 ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ 1,100 lorombadagi 2,200 lorokpasimdi simadi reasonable bahangi service tawiriba maruina parents ki thabaksing karising chatpada angang loksin do yam pharak taba aduga adugumbadadi amorom da hardi bahan service tawiriba singchina parents tu ki adumaki role lendi natabada aduga chamana ba role ni sam sam nare kanda aduga thindok thindi se matam jumang do ni matam mangba mayam sing do manghandrem ni amorom da parents mayam gi adumakti oiraga se sumatina ibiri si lisingam cham dagi ani chani lorokpasimdi masiti kitang di hemali handarak pa yabi oja jibi ko so ai sum note toksan biu ko oja joi khuman maruina break ki matung ni na idea kamain tong yana ba porak katagi habagi area tuma same question ning sai gi kari gumba kanda mamandil oi hengali pak tak dana handa wai se tainafam se mitmang da nukti gi angang lok lai mini school wan du di nukti gi thengna bani na taw wai se sum nukti gi haibagi kari gumba khara te dum amaga sum chinda pawdona bagi area am di thok tab dinati swaida oja tarak pasi kamai yadu no chuni sam na kanda tarak ku kamai yadu no aduga che subitina habibda school gi kari gi timing sem dorok pase hoi phagada in to odi orongone kari gumba kanda madwai do hena khudung tibdina taba hena wai chinba natragana economy oidaba haitai natraga healthy solution oidabnina rollback ka tohning be area am phung piri oja joi kamai tasengna anouba system ama ga ariba system ama ga ani gi langdai si always difficulty khari dum ko transition period se ko dum difficulty dum khara dum ayok na beni hojik ga mena local iba ayukta school gi timing ama change tori si some karigum logically yengu matamda yam afoba magi adumuk lay adigi masina khaji akoi gi practically torku matamda madu pammi potu loina fangdabasu result laigani aduga hojik akoi na gamena local ba khongthang khudimakta akoi na sum yet sisu akoi phate na maramdi akoi na madu da hena karmaina afoba lambi mada lakadagi habasisu akoi dum yengmina ba mathau tai maramdi gamena torai sisu hena fananaba hena akoi gi lairiba education system amadi lairiba akoi punsi mahing siga hena susinaba mongda torposu eramba yai madudi another form amada akoi akang hai mayam ga dum akoi nei naningi hena thabiriba wafam su dumak yamna khana ningai obadum oi maramdi traffic ki volume handane na toroga hena hengalakpa ari traffic ki volume ji pung ahum da erambadu pung ani da punga ngangkhalaga ohen bagi wane volume do adi maduna akugi lairiba traffic volume je hena nuaidana flow naidana torabra haibudi nate maramdi manipur gi lambi thongi film si adugi matik akugi hoji panbiri ba sarkar sna di yamna phajana di haibiri semaksu semakane habi thajaba sarkar ju thamjari adu hoji bagi oina di akugi manipur gi lambi sing sidi tasengna haibada kanda di hedani aduna masigi post da koina yamna choba khana ningai room kayamani soidana legeni adubu hojik lairiba ekoi price ekoi gi kanugi price nate ekoi gi fear gi hengalakpagi matang sida ekoi nainari banina ngasai gi ben gi bharaji karmaina ekoi na negotiate tobu yagadagi habadudi aina ngasai thamjaki ba hojik su inau jimina hairi ekoi manipur gi thoido hindongna ekoi satra gi damakta hena thawai yauna leibiriba ekoi gi satra sangsal amana kaurakanda madugi pros and cons mayam ama
adigi madugi henkalagana karmaina toba henkalibagi si maram magi yam reasonable oibra oidabra haibna chingbugi matang da nainabagi lakpa hobi base masi yamna anuba yamna afabu kongthang ne na kanjei aduna moiga da nainaba nataba only student body khakta nainaba nataba parents ki mihut yahon ba adi school ki authority ki mihut yahon ba asmaina punna phamina rakanda akoina kari tawmina ba yagadagi hayo pose maramdi school haiba sisu school ki authority su matam matang sida akoina nathai ramba yaroi maramdi magi su sobo role ama soina lege dori ne ba maramdi parents ka haying ben driver ani dugi mabani kari gumba kano mabani ki marakta nuaina da lakma tam school authority ni wayen ga dori ne aduna masi khudimak singja khoi khudimak leiriba education sida thoi yongmin nariba amari ki partner oiriba khoi khudimak se masi amna mission understanding ama mathok tai aduna ngasai gi hengalaiba posi akoi inau jimin hai yam reasonable oiba pot mayam hairi maramdi matam sigi laiba school gi kan matam semto ki no maram orakanda hana puramba sangtu digi makoina pubung ba digi moina chatlami ba makoi gi samna habada ben amana ani ohumlak thokna honbang amam jabadu hojiti timing sina maram orakanda amukti hena phangjada ba madu maram kayama adi price sagi petrol price hai hengalakbana maram oiraga asumba magi yam reasonable oiba makoi su mayama leijari aduna akoina hoji yengaduri sidi adu yengna parents su ngasai henkalaiba changdu akoi magi percentage du 20-30% khak henkalambo itaragadi akoina thoina nungangungi daba 50 or 100% ngasai lising sama lorumadi lising ani chani loragade 100% henkalai ne aduna masigi posi karaida kamaini henkalai nota sing chumabra haibasi ngasai authority amo oina ngasagi ben manipur leiba ben service mayam sinsi authority amo oina leirabani na masi agi nau jimigi association masi control to hum thoi amadi masi seng to hum thoi aduna hojik taseng hargadi imphal manung sida aya mana masi control pasi je lei sem haibada tongan tongma district sing ai pau phauna jai samna bisnupur gi adigi chuchampur gi adigi chingi district sing da hangma matamda makoi ri thoina controversy leite adi hengkat pagi changsu ngasi akoina valley de hengkal iba changse masidigi mokoina kitang tai ino masaina hangjabada boko aduna atoba district sing dana yaraga akoigi imphal mai gonda leiriba akoigi kanu sing sidana masigi khangen hengkal pagi changama mayamna uriba amadina koini hengkal ibagi maram kakse masi yam reasonable oina pihaninge see for example moirangda ikam thamjage ba moirangda kilometer ahum mari gi changsida cheno matamda bus gi bhara se lupa lising amadagi na lising am chonga side gi kisu hena di masi adubu mafam dugi economic condition mafam dugi leiriba mi sing dugi magi settlement gi matungina magi hena expenditure gi changsu henaram bayai aduna khudimak sing siri magi mafam dugi oina ko lemina bam mamma thoktai aduna akoi inau jimi gi su hojikti masina makoi gi hingbagi lifeline namo oithorabani na makoi do wari basi jo koina khangbam thoe makoina wari basisu makoina khamam thoi makoina ngasi piriba service sisu akoi parenting leiriba akoi stakeholder prajana su masi miyamna su makoina piriba service sisu akoina khangibam thoe aduna tana makoina price henkale haidana hairaga makoidi akoina see for example private sector da thabak toba see for example private school amari private sector da thabak toba sing sidi ayam matamda miyam gi mitse akoida yam thamgalle aduna akoina kariguma pator matamda madu matang sana madugi maramdo causes singdo akoina people singda miyam singda akoina hayok da bataragadi kariguma kanda miyamna akoida lana uyiba maramdi always people ga akoigi marsi for example akoigi fee makta hairo adigi inau singi ngasagi mogi fear gi makta hairo directly parents singa akoiga paisa gi transaction ama tongne directly aduna marmu rakanda masi miyamna mamit yam sawe see for example akoigi government school singda oza ori singse 7p or any p paisa mayam phangaga lek tambidre adu tokdre har matam dadi moi da saliba paisa si akoigi people gi paisa ne ko udi maramdi ngasi tolop sadana leiba mayam singsina tawriba service not only the school gi oza manipur da leiba service tawriba mayam singsina thabak ka boy ka da boy mi mahut sindana tawri mayam singsina phangiba tolo mayam singsi akoigi paisa ngatane people gi paisa ne moida indirectly people gi paisa sakki haibagi wani but private sector private school sing amri private ben service tawje singsina directly paisa mama ga parents sing akoigi deal tawne haibadu wane ba aduna sire henkala kana moina pidriba service sing sigi maram dadi akoigi miyam singna nongmada madu seriously khanna de aduna hojik
aina thamjani se aroi boina aina thamjani si hengkaliba akoi gi ngasai gi kanu gi bengi magi fear si kari maram dagi hengkal ino haibasima inau jimi hoina yamna masi transparency naina yam transparently na masu ai hayeningi adi mama mapa na masida kayam wagi haibasu mama mapa gi madugi mokoi gi site gi so hayeningi aduga punna phamina rakanda adurdi sumba akoi mayam na yana ba pot amada masmaina toksi haira kanda ai tongningi maram di hojik si pandemic ki matungda akoi khudi mak loina wai khudi mak school tori busu wai ben service tori su wai parents su wai warabani na akoi masen ge marakta mase hingmina bani na kitang nungai na kam yamna affordable the pot amada akoi na semina ba yana logi damakta akoi kari to mina sige haibase athu matamda akoi gi masirida partner oiriba khudi mak amukang famina rakanda punna khanam nei namina rakanda solution ama thimina se habase matang ai amuk thamjage yes jajmi matam di toy bi loram ne du bo na sengtok bi timing do adu sengtok pro yare soidana alere ngone khale ai saite imtang thamjaram ke sini matam chana pau pi bi haiba gi area do ma adu to bu hengat pase khange hengat pado to bo si yara gi kitang handa gi area ma thambi dei ko sigi natabada kari gumba kanda ekona sum mayam dagi sum ga sigi topic si matungina sum pau sum hangjaru bada sam bahan gi maro in thamjani gi capacity angang kya puba ya ke haibagi capacity ma laptop so ne waning khali laptop gi portu phajana ground da implement to honing bai tai kari gumba kanda bahan ma angang time pan puba gi waring ko ina tajaru ni ko ngasi mangni ko ala taran pan puba gi angang yana na loba angang dudi onen school yor pakanda madi train ban do makok ta yana ma pick up tore mayam do matam kuine changuro mina school gi gate yor matam da khara su uiru bra kaino bhante kum ka de suti thara bra na hangbai wani ni koi sam sam na kan aduna capacity gi area sim tanga thambira mo se okay yong na ja ga anh jong kan haining ba last wina minami ding log jage please ngasagi aina ahan bagi khoi gi parents ngi maming palub do adu mo withdraw tog jage khoi hairi ba posi tasengna akhoi na pamje basi parents ju khoi ma ju ma na chalag intentionally paper du da unar ga hairu budi or moi moi sum nang na chana budi paw long na budi gi ira poram bi ai adu bo hairu posi ma ai ketang clarify tongning aina thamjening basi parents sing jina ngasagi hairu posi yaning de hairu le ra di akhoi mari le na ba akhoi proper channel ma natra ga akhoi lejari ba AMSSTA da lak piraga sigi posi gi tang khanami na si hairu posi ma akhoi hana sima akhoi thamhaning ba ngasi ma akhoi satra gi sangstan mayam ma lai akhoi da basi akhoi parents ki side gi complain lai have pose satra sangstan mayam akhoi approach ta re ba adu yes akhoi agree ta we ba masi chon gi soi le rom gane na ngasagi ijemana habibu do hana ngasagi prior information on pidana khotak te suklaura ni hair po da khangmoi la po ngasagi mayam da ka normal lai have yes adum thong gani khoji khange ba adu bu aina thamjing poti hojik se akhoi parents mayam gi pressure satra sangstan civil society mayam gi live masi gi pose chum khalla kan da akhoi ju yes masi public na khali pose akhoi na di maram chai na tokjeri ni adu maram chai na akhoi na di khallaga masi reasonable rate amani na lepjeri ni adu bu public ta kari maram dei hengel la ino kamai tong na si kam kram angle lagi kamai tro hengel la ino haiba pose public ta masi aware oi bama changi haiba pose khandara kan da ngasi mai khoi satri sangstan amaga famina raga hojiki capacity gi kari matang si loi yaure khoi khanna base ko akhoi gi government of Manipur na piri ba transport department na piri ba akhoi gi guidelines ji matungi na khoi Manipur implement ta budi warani because angang tarani the venam da tong bai se ngasai madugi fair la ko de pose akhoi Manipur gi le parents sing ji da more than 50% of parents effort to bunga moyeba aduduna akhoi na AMSSTA gi guideline namakak seme transport department gi leribo order ji akhoi na thausa da na taba reasonable level feel le yeng kan da akhoi na angang sing ji class nursery section ngakta kindergarten section gi school le ri ko moi sing ji da tongba angang pu cha tongi bangang sing ji na kaya pu ba ya bano ade class 1 to 10 da mix up to sing ji na kaya tongba ya bano 11 12 ang tonga na kaya tongba ya bano habi akhoi gi lepso ba mukhak le yeba sigi pose akhoi ngasi hoji gi highway satra sangstan ji phamina matam da akhoi na angang je highway section ji da angang suk tonga ga di angang je akhoi field reality da ground da practically yang matam da bara suk lauraga suk tongan ba ya have ji ma khoi khanbani na akhoi gi laiba mayam loi na akhoi khangale aduga akhoi na moi da thamjaram ba se masai agana jo habi ba akhoi gi panel listing jo habi report to public sing jiga akhoi na akta lep na taba
Guardian Association Lariba School Authority plus Satri Sangstan Guardian Mayamse Siziga Amtang Kanaraga Altang Masi discussed over forum Jakuju Pameba. Masikanan organized over Duino. I could were ready. Maraming a sea parentsing now, Baraja Kang Angle Haise. Masakui parents the Kariman the Hengal Hyber Bigi my hangat from angles into Kang of the High in Neba. Adoga Hausicham and Habibu Dinosaur Ketang Boxing Monkana. Hana Akogi Singamai to Joseph Silishing Samlor Aniga Chani Kogi 100% Haidare. Hengal have a posse. I know something about clarification. Hengalangani Baradi. Adobo 0 kilometer I couldn't lishing of Chama have been Singamai to Joseph. I think around over 5-6 kilometers or Maneba. At the Magid Noms, the additional kilometer Ani Chatpada home Chatpada 10% Bara, Akogi 0 kilometer, Rechegi, Hyber Karlaram, Godomali. Other way anyway, Akoy Yang Sinjake, I know public Thompson in Akoy Yang Sinjake, publicly, the Makta Akuju, Kalaga, Maramdi, AMSSTA Moto, the Nigerisa. We are the carrier of the future pillar highway Koina. Future Gilariba pillar Mams, a Koina Pura Chachari, Niling Jumna Hangalaga, and a publicly Sataki Dunta Kanba, we are also one of the association. Aduna, Mayam Penda Mayam Singdo, Hausi Akuju. Mayamgi laiba masagi hengali have a pressure mayam si khangak padegi mase akoi di yam kanne hengat pedi natta brain khalo yes mayam marakta ven thosi na khra marakta yam hengat pa natti na hodi phoju mayam na yam hengal ena ubiramina hamin rasi adu wari shaminara kanda karai da no rumam din thimina si habni ta se mati adu maki idea adu ni ngasi impact tv da ngasi ki manung na pusan jarak pase maru ni ngasi di guardian organizing site chu cheling jin bire दुको प्राइवेट स्कूल की बहुत सेमिन ओजा जो योबीरे दुको AMSSTA साइट की ओजा जिमी योबीरे दुको छात्र की करी की काय खुमजरिबो ऑर्गेनाइजेशन सिंग करी सिंग छु योबीरे कांदा यासनबगी रूम दो चौरंगना इम्पैक्ट सु मदोय दु पुरंगना होनोदा इम्पैक्ट की रोल हाइताई अदोय बोगदी इन खमदंग गसी याम नुंगाइजै स्वाई की एरिया बो लाक्सबसे अदुना मयाम पुनमक इसाई सागी रोल से मरोयबो गाक्तनी अमना अमा से यावदबो यादबो गाक्ता हाइतारे सम सम नारे कांदा अदुना यासनबगी एरिया मा पुरक पिरो अथुबदा अदुगा अमसो मसो वराउंद्रबा मरुइना ngasi gi sematam chu loisale hangning bati dum khare delay ne che loisan thu ge jini che ichi ngang bole regati haibining bole regati last oina final remarks minute ama che hoje ngasi impact bina adi iskun bhan price hai ana pothore ba topic se yam matang sa ba topic amane aduna masi most welcome impact bi yam thaga sari aduga masi dai sida aina parents da amadi association da appeal tawning badi all Manipur student guardian organization da appeal tawning badi maru oida mamang da lisang ama sa ma lorami haidana nga sisho dum law akoi pandemic mayok na re am pare habatu ti sungya yaro hengat ta sungya yaro men bara se hengat pham so thoi aduna ben law river responsibility se parents na kai nu na never law nga moi panna ina ko mai mung oi sanu ama oi sanu aduna tawbadabu akoi se hingmin na ribanina wa awa akoi gi level ama da ko hingminari wo awaba masine ba ngasi naina ra ise aduna madugi wafam duma laibanina ben association na su adagi parents na su masi minimize tawdana yamna reasonable oi ba mawongda angang singbu yamna akoi gi freely education se maning tamna tamhanba da makok sahandana haibadi imung du da ben baragi naina taragadi gyan taba angang du di mangonda su pressure dum layaba ai usah lagu mesti ai sibuk like ai dah terus kan dah like tempat sini bahan tong mesti mereka ada ai ki parents ta coba polu mana lebih ibu sih like the line kalau pergi area su lau itu betul nanti angan sih kok sedih dia ni aduh macam di as a parents aku kudi mana kup negi yang kanda hingga pam thoi hingga si tau badabu minimize tau rakanda ngam gada ba mawong da aku pun le minasi di parents na su masih lano ningai lekte aduga ben association na su yam jauh thau ngam lau rakanda masih athu matam da aku amicable solution ama purana bohona minasi ana ai smain tham jaki usa joi maru ne chatti jamina dinu ko lenga thenga de dikhak poi sam dhara kanda aduga chatti jamina ba yeng na batu mai ojan na batu sugut na yeng na budi kara nonglap tor ga yeng na batu na nongai do malik khudi ti do mante habni usa joi final remarks ai wakhal di koi sahi ani muksi yamna wana koi silen na rure aduna laiba hojik khitang sor hon tok pa timing sida koi problem amada thoktana akoi tungi hogalaiba isa singi damakta makhoi da piga do ba akoi education si hojiki akoi ayat apan amata le helagum si
aduna laiba problem khudimak se akoi khudimak punna khana minarkanda amicable solution amagi makhada akoi yamna ningkina akoi solution to minasi ben gi kambuna hairiba parents na hairiba adi tongan ba society na uriba miyeng khudimak singa se masi akoi amutang phaminarkanda akoi masen gi yanaba amagi makhada akoi laiba education gi trend asida anuba ayetpa leitana akoi yamna streamline fazana sathaba yanabagi damakta akoi khudimangna hotna minarasi haibo hum simatang ai arubaina thamsigi. Thank you oja Jimmy aduga iche Sumati oja Joy ngasi impact new gi studio lakbiba aduga ngasi gi manung se mapung phan bibigi damta local putai kai khumne jari bai kai khumne jari bi guest ahumupu am fan tagat jari ngasi gi damta impact news ki manung na mata solution jin batan jai role adu lamdam sita tholi batau watu kya gi mari chumba report ke damak impact news mi heng ta aduna lebio